Ошон үчүн ар бир мусулмандын үйүндө мүмкүн болсо ат болуш керек. Өзгөчө кыргыздын үйүндө. Каякта болсо да. Пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала айтат: "Вал адияти дубха, фал мурияти qadha, фал мугирати субха, фа атарна бихи нaq'a." Адият деген сүрө түшкөн ат бой. Вал адияти дубха, деминип жүгүргөн аттарга ант. Ант, Алла Таала ант ишет. Фал мурияти qadha дейт. Туяктары ташка тийген искра чыгарган. Бир дагы жаныбар искра чыгар. А жолборс или бир снежный барс атпайсың, искра чыгара алабы ушулар? Чыгара албайт бир дагы жаныбарын. Пилсинин деле чыгара албайт. Эч ким чыгара албайт аттан башка. Искраны ат чыгарат. О, ишеп. Фал мурияти qadha, фал мугирати субха. Таң эртең чабып салган. Фа васат набихи жамаа. Топту жарган ат болот экен да. Неде карап тур? 1000 адам турат. 1000 адам турат. 20 атты кой бергенме? Не кылат экен антиген? Турабы? О. Фа васат набихи жамаа. Чаң чыгарат мына. Фа атарна бихи нaq'a. Чаң чыгарат. Бул ат чаң чыгарганда чара болбойт башка. Алла субханаху ва таала антишкен пайгамбарыбыз айткан: "Ал-хайл" деген мa'qudun fi nawasi al-khayr ila yawm al-qiyama. Аттын пешенесине кыямат күнгө чейин Алла жакшылыкты басып койгон дейт. Кыямат күнгө чейин деген сөз бар. Ракетанын заманы болобу, 5G-тин заманы кызыктырбайт. Аттын пешенесинде кыямат күнгө чейин айфондордун заманы деген. Яна айфонго жакшылык береке деле жок. Азыр бүгүнкү күнү бузулган көп кандан. Туурабы? Чын-чынына келген. Пайгамбарыбыз айтты: "Ал-хайл ma'qudun fi nawasi al-khayr ila yawm al-qiyama." Аттын пешесине хайр деп коет. Эмне? Бакыт, ырыскы, жеңиш, авир, шифа, денсаулык. Ох. Эмнени гана баскан. Ошон үчүн айтабыз, аттын пешенесине чаппа. Өзүңдүн бактыңа балта чаппа. Башка чаба турган жери бар го. Балаңды башка чарага чаба берсең оңолбойт я мындай, жинде де болот. Жиндилиги күчөйөт, оңолуусу күчөйбөйт. Атқа сарттаған бар го. Жемчу алып бересиз го. Ал садака бергенге колун ачып туруп кайра жумбай койгондой соо болот деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жактар каландырларына рызыкларына Кудай барака берсин. Oyunun artsın, zaman çırayla yaşına kayıtsın. Allah. Rahmat. Saatin besin, ömrünüz baraka versin. Eli yurtunuz tınç olsun. Hayırınız amançılık olsun. Yülengen baldar kıslarınız baktırıl olsun. Allah Taala'nın peşinesin geleyen kılıp, jakşılıktan köp kılıp, iman doğruluktan kılıp verip dursun. Bala çakalı olsun, akıllı, esli, iman doğru baldar olsun. Çoğatta çoğalede verkelep duratın. Aile usta tınçılık, jakşılıklar olsa, şu baldar şu aile usta işletilen baldar, bala çakadan olsun. Aile usta şunda toylar köp olsun. İşte cübügenler üylenip, ceylanıp, şunda toyga geçti. Bugünkü tamaşa jönündü. Bugünkü azırına ulak başlalı atat, ulaktağı jakşı ötsün, baldar gegende kovanıp geçsin. Hiç kim bana bolbay kaldı demesin. Jakşı ötsün. Allah. Rahmat.
Selamünaleyküm. Onlar Şehir Abaydi desteği rahat çal. Balazıylar kulak veriyor tanrı. Bir iki yaş baklı olsun. Onu şehir yırtın çoğaları. Allah. Ulan yemanlar gelip kaldı mı sen verirken? Ketti daha hışılı. Biriz kaytalan attayra. Ake katar palvan. Sen de atayın olak çalan da figesi. Kalek diye karap koğla kalek palvandı. Olanıke geldiniz mi? Kara kuştu değerden ake az çavuz. Başlam şurge. Kutuk diretuk. Vay atası palvan. Öyle mılasın palvanı. Yolbaz palvan. Türbüne gelip prizini sal kettin yolbaz ki. Olaylı. Pastayla priz alıyor. Assalamu aleyküm. Yakındaki polvanlar toyuna toy olasın. Yaş baktulu olsun. Bürküt. Kolunuzdan kuvatınız ketmesin ake. Bazadaki kırarız ve mikrofonda kıkralba etkesi. Aydan anda daha bir. Kabo balvan. Bektursun'un kök altında dostlar. Kama balvan. Buna. Kegile balvanlar, kegile. Toydu başladı, kulakta başladı, kegile. Kegile, Anokadan geliptir. Rembulak, Kurbiske, Nokedin geliptir. Kegile, memandar, kuş gelipsinler. Bayağı toğunlarga bardın, toğunlarga berke. Bilenlerden küçük etmez geç kaçan. Daima şu kulakta uyuşup, ıntıbakta, birbirinin kapakılbay, birbirinin yüzüne yaman süleve, ıntıbakta taz ötküz kilo şu. Kulak silerdik ki. O meyinde başladık açılışım. Hayır, palvandar, yemine toy eze, buna toydu, aboş kılıvatırı. Paygen şunu ku. Paygen jakşılap, adaldap, tazaklı valla, uruşpay, talaşpay. Buna zamir, şeyde karet, zamir tüyde, gılavını tüyde. Zamirden aytkan olur. Zamir esemiz. Meymanları karab, mıntıma karışıp, uzak çakıdan giyen balдар var ki, alardan kişine yol verezler, kişine yardım kılıp, ertege daha bunlara bir gile tıkam olsun. Şıntımık çapkılar balдар ha. Toy jakşı tek özü işen gelin çap. Ertege anda bu söz palbozdun, kulakta adres olur balдар bilezin ha. Jıgılganda karağla, toktatla, kulakta üstte salıvermegile. Jakşılık ötüzeyl ha. Momin, kulağı jakşı ötsün. Yılbaşına jakşı tamaşa kılaylık ama tiyek anan özü-özüne iki yakta meymanlar geldi. Aparıp taşlap jerge düşmeyince esevmez. Besi 75 kiloton kolda alsa bolot. Tiyek salbağıla. Jerge düşkönden yin alasınlar. İki yak meymandardı karap, jıgılgandı karap ha jakşılap çağı oynap keteylik. Arkadaşlık'a kara taştan, karga taştan kaldı. Birinci pegaz bir eşimiz yok, taş takmayın. Okey dostlar, görüşürüz. Salam kamerada. Dönem ötken negizi Varaşilif ayılından şurada Abdullah Palvan'dan oyun başladık. Abdullah kendi balazı Abdullah Palvan'dan ülbette oyun başladık dostlar. Okey. Gel.
Kanatga gelin. Kanatga жақсы сөйлегендерге приз бар aka. Айылдаштар, Алабақадан Nu Sport kanalı kelген eкен. Ошого bir mingizip koyaylı. Attın üstünde tartıp dursun. Ayıldaşlar kelgine biröv. Punan bolsayan bolot. Berip koyaylı 3 akege. Palvandar, ayıldaşlar, kulüptü. Yürünce, el oldu. Olmadı hala. Sever Azımay. Azımaycı hala. Bakın. Azımaycı hala, Azımaycı. Ne kıyım hala, Azımaycı. Azımaycı. Bakın bunu. Başka yer bozuk ama. Başka yer bozuk. Kaç verirsin? Tamam lan. Karayır mı oldu? Karayır, bakın karayır. Kurşet Palman olmakın verdin. Lan, Yerlan. Yeni sigara. Kayberer mal. Yüreneden en sevgili. Sen onun atının başını sakın erip oldu. Ya yanağını ses kalsan bundayız. Ha. Bak. Sen uçadan uçadan kalkma. Sırat sen. Kaçar.
Bakı düğümde bakı. Buna düğümde dur. Başla çarpma hadi. Ha. Kaça basır. Apat. Ya sapa. O sapa. Apat. Hadi der oldu kana kana. Meyman'da karaya bolmasa inersin saytına. Kaçta bu belinde mi? Meyman'darda. Hayır. Efendim kaldı mı karavurdular gelin bağırdım. Meymanlar diyem. Valla çay kaynamadın. Tek tek çay oturar bey. Vay yine ben oturup tek durak. Yeter var şartlar. Bunlar
Yerlandın atı Luparik. Luparik degen atta Bayel Palban. Malades. Ke Bayel. 5000. Bayel. Vakıtını közü. Bayel Palban attan 3000. Orap ketdi. Ha, жалгыз чыктым мына. Кетти таштаган. Түштү. Таштады. Байыл полбон салым кут болсун. Биринчи салым. Машаллах. Эрландын Лупариги. Эрландын Лупариги. Азамат. Кандай болот атай? Башталышы жакшы тура каласа. 75 килограмм. 75 килограмм. Орто. Зор болду. Жакшы. Азамат. Мына эми 2024-2025тен биринчи той болуп атат, а? 25-тин. Асы. Той боюнча биринчи болуп атат. Акты жеңилден көп болду. Абылазга şu netlik менен тойго берип атканбыз го. Алла разы болсун. Бардыгынан. Анан келген палвандар дагы үйүнө аман-эсен жетип, алсаң аман үйлөрүнө жетишип алдым. Эки жаш бактылуу болсун, а? Амин, Алла. Оматың берсин. Рахмат. Саткул палван башты достор, Саткул палван. Арышкын. Эски дөрүм баке достор. Охо, тайып баратат аттар, ой. Саткул ака салым кут болсун. Мынакей Абдулас палван үйлөнүп той берип атат бүгүн. 2 жашка бир калоо тилегиңизди айтып коюң ака.
Айтқаныңыз келсін. Oğlak solgular meni bol. Kiming alsanız, o Tayqazandayam çalsın. Ayaklarımardı içine. Alabukar rayonunun Sumsarayından İlyas Balban İmgenerdi Şakalar Samarbek'in Şakalar Biganatında Sen Manat Peygamber Gülçin son Tümtaş'tan Şabi'nin Atı Olades İlyas Balban Yekimin kim herkese yekimin serbest taşlarına İlyas aka salım kutlu olsun. Azamaz. Öz üstün şaka. Korkma çalın. Azamaz aka. Bu Samarbek'in şakalatı жаңа алған аты. Машалла. Қандай болып атат Абдулас Балбан тойы? Şirin, zor toy болды. Торпақта жеңіл. Torpaq нормальный. 75 дейді. 75. Жақсы да, чаға тұрған. Азамат. Парда. Бұл Балбан өкөңіз шерік болып қалсыздар ұқсайсыз да? Бұл тұқыш болған, Нокенді. Сатты. Азамат. Бұл бүркіт пе же жаңа ат ұқсайды бұл? Жоқ, бұл жаңы. Бұл жаңы көк ат. Оматыңыз берсін әке. Рахмат. Оматыңыз берсін. Hayır.
Zırhlık alıp gel, gögatta taşlagan. Yazdan taşladı buna gel. Abdullah, bir minuttur. Marat Polban salın kutlu olsun. Rahmat aka. Azamat. Qay zat bol? Bu Bobon ekenin, yaponchi. Maşallah. Toy qanday bo'lib o'tadi? Xudo xolasa yaxshi boshlandi. Xudo xolasa boshi yaxshi, xudo xolasa aqldan keyin xudoga tilaymiz. Qisigi yo'q. O'zi qisigi yo'q, yaxshi. Yaxshi olsa. Polvonlarga ham jengil bo'lsin. Amin. Omating bersin polvon, omating bersin. Rahmat. Birbirine sen çarptın böyle. Pardon bir şey yok. Birbirine yok. Kotarı yok. Para yok. Kotarı yok.
ettin. Polban. Şaşırdı. Polban çıkardım da ki dostlar. Karabin menen. Getdi. Nereye 100 metre? Munakey. Oho, çirkin. Karabil. Uzarıp çırpkadı o maşallah. Oy azamat. Taşladı munakey dostlar. Karabil ataklı o Karabil. Kötülük kaldı dostlar. Top sürüldü. Muna. Yok düştü. Düştü dostlar. Tüt onlarken oy. Dikkatli oluş gerek. Ay. Düştü dostlar. Başımı şansından milyon bedel bu. Aşibeyken toratındayken. Abdülalik'e, bacağızın aslan, yektirin ise buna. Çuval gezen yektirin. Abdülalik'e, bacağızın aslan. Abdülalik'e, canlı bırakıyor. Oy azamat taşladı. Zamireke nasıl taşladı? Жақсы тойлар болатын Ақсыға кіраватыр. Үйлердің тойын Абдулас Полбан. неме болатын, 2 яш бақтылы болсын. Amin. Дайыма шуда тойлардың үстінде жүре берсін şu. Қалбандарға şu işlerine игілік omатын бере берсін. Şu zamanımız тыныш болып şu dostluk бола берсін şu. Amin. Aslında atыңız kimdiki? Aşirbek atı? Aşirbek. Azamat. Salım құт болсын aka. Omатыңыз берсін. Şu жаштарға үлгі болып жүре берің. Рахмат. Ашеке, аттарыңыз шұрқай берсін. Жаш балуанға çıktı. Azamat. Жаш бала екен aka. Аттың башын таңғалған екен. İtтерді артынан қалмай баратыр таздан. Молодец, Полбан. Kim? Hazret Palvan ekan. Palvan İsa Palvan. Aka dostlar. İsa Palvan dostlar. Okey. Tak. Lexus деген аты екен достар. Ulan!
Ana ilahi omin. Allah götündar köyünde birinciden dünya eline, Kırgız eline, Hayıl Opa'ga her bir yüdülege tinçlik rizkeşlik toyun tokçuluk versin. Amin. Oşanın katarında şu toy kılıp atkan balağına Abdülaz baktulu bolsun, koşkan menen koşa qarızın. Ata-enezine kayrımdı, ömürlü, baktulu yaşlardan bolsun. Amin. Şu tilegen tileklerdi Allah kabul kılışın, Allah'dan tilep kılabız. İlahi omin. Allahu akbar. Rahmat Hacı aka. Birinci yol görüşüm, Hacı Murat Usta bilgi. Aktıray'ın, legendarlı palvanı, Aybek Palvan. Malades. Sen tanıyanlarda aytıp turasın. Yüreğine küçüklük versin, Aybek Palvan gel. Kızdaş mı? Azamir gel. Azamir gel. Azamat. Malades. Hakkımlıkı Aybek. Timuş. Aktan'dan Timuş Palvan'ın atı gel. Malades. Gel paygan al oğlum. Maşine kutlu olsun. Koşa maşinenin katarında dağı gelsin ha. Aybek Palvan salım kutbazın. Aktamdan deyip attı. Aktamdan temişti. Azamat. Sayıpkar temiş mi? Toy qanday bolot at? Toy öte жақсы болады. Şirin болады. Abdullah Palvan niyeti de tüz ekan ha. Pagoda da açık bolu ha. Kardın üstünde. Üçüncü adamға başını biriktirip uloq берген. Toyдың негізіне чоң рахмат. Ынтымақ қылып үшінші палвандардың başын біріктіріп жатыр. Рахмат. Abdullah Palvan da baqtылы болсын ha. Бақытты болсын. Рахмат. Оматың бәзін Деген болса ошо тілектерін жетсін. Amin. Amin. Bu жерде çıkıp gel atat dostlar. Boy. Monakey. Palvandar, niyede aksakallar жақсы pata kıldık. Biröv жақсы niyet kılıp жақсы toy verip otar. Biröv toyun bu tuaktan. Jana başına ayttıra tek, çift yok. Uyaktı. Kamçının çap, pожалуйста, payın teşip koyduk. Ve bobuk dağı bir jolguna tomuzol çetettiresiniz koptan. Öz mükülerim şuna kılsan kanay болады. Taza çap olgılı. Жақсы niyet verir unak kılıdır. Çak var bugün var. Monakey bugün bizden Sayıpkar ekebіз, Emil ekebіз менен да булактын алдына баргычайын сүйлөшүп барайлы. Abdullah Palvan bugün үйлөнүп элге той берип атат мына Аксыда. Той кандай болуп атат Эмил эке? Ой, жақсы. Жақсы. Меймандар, екі жақтан меймандар келді. Алабұқа, Мокенден. Ынтымақта чабышып жатыр. Таза. Молда şu palvanların bilегинен küçüp ketпесин, аты мүдүрүлбесин. Кыргызстанда тынччылык болсун. Эки жашка да дуа кылып коюңар. Эки жаш бактылуу болсун. Бул атактуу Абдыкадыр эке рахматынын кайнесинин баласы. Кудай кааласа ушу эки жаш бактылуу болсун, неберелүү болсун, балдары ушу ата Абдыкадыр эке рахматына окшогон палвандын жигиттерден болсун. Ömürler uzun olsun. Yer tanıgan жақсы жигиттерден болсун. Рахмат аке. Сага да чоң рахмат. Рахматын кылып жүрө бер. Бакыт Palvan, мынакей достор. Ылдыйкы самандан машинага карап алып баратат. Hazır ha? Mınakey. Бакыт Palvan hazır. Ошол кара атты алып келди ылдыйкы самандан. Муса Palvan'dan кезди дагы жана чыгарды эле, ала албай калдык эле. Эки Palvan'dan бир кылып алып коёкчу. Той кандай болуп атат Бакыт? Өтө ширин. Şu Abdullah Сузам үйлөнүп атты.
Salam cennatlarına da 2000 som getir. Saykez olsun. Amin. Emkizli şu malda nasip olsa şu dostundan eşit oylar duygan nasip. Amin amin. Allahu ekber. Palban jana ушул атта салып келдиң, а? Азамат. Кандай болуп атат той? Assalamu alaikum. Hurmatlı kerben eli. Şu Abdullah Zakiyev'ta bugün uylanıp şu elden başını biriktirip toygu vakit berip attır. Şu palvanların bardığının atı jengil bolup çoğun sorunlarga salıp ketebez. Nakesike de Allah razı olsun. İşinizge iyilik. Emki жылы şu malda şeke uğul toylarga gelelim. Rahmat akesinde. Omatың bersin palban. Rahmat. Sor. Erbol Palban. Молодец, Erbol. Nadur Akan yine Akan mına. Makam usta. Ayka alıza durma, üçü geçişte. Ne derek yanatla? Zaman. Bunlu geçken ne derdin atına niye kimse buna? Ötkende aytsam o şey öldü. Ana bakın lan. Bak bakın lan koy. Bakın benim. Nar cinler de kapıldı. Legendarlı palvan, ataklı palvan, bakı palvan. Şuna imgen atı. Молодец, keng. Bak akıyor. Özünün akkuştayı. Ne der? Ummi Peçka'dan 2000 som. Yüreğinde canıp durgan atı var. Kırgız eli çakılgandı birazın. Maydalanma yolucu oldu baştagan. Düşman gelse daire bolup kaptagan. Diktorga 5000. Alıp barışına. Ben kırgızım. Düğünlerimden baktagan. Oy maşallah. Hayır aman. Başka bir öyle. Vuruşma ya, vuruşma çavuş. Vuruşma. Şuna. Bak koyun, bir ayladık ya attı. Sayko Palban. Jason Palban, Jason. Jason Palban. Tamam. Lake, bizim dost balağız.
азыр бир салым кылды өзүнүн атында. Кандай болуп атат той палбан? Назы Тагазовдон 200 доллар. Абдулас палбанына үйлөнүп той берип атат. Ким алып келсе Назы Тагазовдон 200 доллар кетти. Текилүүнү бактылыгын берсин. Амин. Biz aşağıda gelgen maksat Allah'ın razılısı tavuk eder. Her insan şu hareket etkenden vardı şu toygulayla. Sana hem çoğun rahmat olsun. Allah razı olsun. Belli kızmatına diyor. Rahmat. Allah yetkinden. Şunda can kılmadan sübez ne? Omatın versin palban. Omatın versin. Rahmat. Dostlar. Kara atta 5. nomer. Hayır palban ekan. Küçüğün. Ümanalı gelip Karahan degen atında buna. Nokenden. Taştakanın 200 dolar buna. 200 dolara gidelim. Samarbek'tin köp atında can atlarına dostlar. Nokenden kolma taşladı şu yerge. Ama Palban atın kime ne? Tokuş palban. Azamat ötkende Eleman palban toyunda görüp kaldım ele Köktaş'ta. Kanday bolup atat жаң ат? Жақсы екен, зор ат екен. Барғандары, тұрғандары жақсы екен. Тұрғандары да жақсы екен. Бұл Самарбектің жаң алған ат дейбі? Самарбектің жаң алған ат екен. Азамат. Сағада Құдайым күч қуат берсін. Атайын Нокенден келіп ушу биздин аксы жер кезинде ойын көрсөтүп атасың. Рахмат Палбан. Оматың берсин, а? Çok rahmat ekan. Palvanlarni iki jaka tanıp düşündüm. Sizler işinizge iyi ekan. Allah qaygan al. Оматың берсин Палбан. Умка Палба. Umka Palba. Cengiz Tozum'un universal oluş gerek. Karangür'den Seyit'tin universal degen atındaki buna. 2000'di ver kolla. Umkan 2000'i. Nokenden Kuku Palban gelip koy. Malades Kuku. En küçük yetkiler. Çay vergiler. Мынакей Умка досым Cengiz Tozum'un universalында bir salım kıldı. Salım kutlu olsun Palban. Rahmat olsun. Azamat. Mынакей Аксы жер кезинде быйылына 25-жылдын башында эле той башталды Кудай буйрса, ha? Абдулас Палбан эми үйлөнүп той берип атат досум. Ошо Палбанга бир дуа кылып кой. Şu Abdullah dagы şu tilekteri kabul bolsun. Ne tileki менен той берип аткан şu tilekteri kabul болуп жеди. Берген Палбандар батасы түз тийсин. Дайыма şu үйүндө жакшылыктар болсун, эч жамандык көрбөсүн. Үй-бүлөсүнө тынччылык, ана şu кыргыз сервисте дайыма тойлор болсун, жакшылыктар болсун, эч жамандык болбосун. Досум, сага дагы рахмат. Şu Cengiz Tozумуна универсалы алып келген экен. Bir açtı şu baldarın jardamı менен. Азамат. Атка дагы рахмат. Cengiz Tozума дагы şu аттап калып, аптаттыганда. Рахмат. Универсал кандай ат экен досум? Жакшы. Жакшы ат көз тийбөсүн. Машалла. Оматың берсин Палбан. Рахмат. Оматың